Bwana Yesu asifiwe. Sinzi aho nibuhere. Sijui nianze wapi. Ni umunezero cyane. Ni furaha kubwa. Kandi ni umuteguro w'Imana. Tena ni maandalizi ya Mungu. Imana yari yarabivuze. Mungu alikuwa ameyasema. Imana yari yarabishyize mu Mungu alikuwa ameyapanga. Uyu munsi yabisohoye. Leo sasa nayatimiza. Haleluya. Amen. Haleluya. Reka rero kukuntu. Acha nianze hivi. Hashize amezi atandatu. Na maisha miezi 6. Ubwo bambwiraga ngo ngiye kuzagera mu Burundi. Yesu alikuwa akiniambia naenda kufika Burundi. Bakambwira ngo kandi nzagerayo ndi kuri afishe. Walikuwa akiniambia nafika Burundi nikiwa kwa afishe. Ariko ntabwo nibazaga ahantu bizaza. Nilikuwa sijui mahala ambapo mtapitia. Kubera ko mu bwa mbere ngeze mu Burundi. Maana ni mara ya kwanza nafika Burundi. Nta nubwo nari nteganya urugendo. Na sikuwa hata na maandalizi ya safari ya Burundi. Kubera ko mu busanzwe ngebanuka mu Rwanda. Kwa kawaida mimi ni mzaliwa wa Rwanda. Ariko Imana yarabikoze. Lakini Mungu aliyafanya. Haleluya. Amen. Reka ntangire mvuge izina ryanjye. Acha nianze kueleza jina langu. Jewe nitwa Liane. Mimi jina langu Liane. Ishimwe. Nabanduka mu Ubelgiji. Natoka Ubelgiji. Nabanduka mu mushima Imana. Mimi ni mama naye mshukuru Mungu. Nabafite umugabo. Nina mume mmoja. Tukaba tuyobora ishengero abana banyu barimo. Yaani tunaongoza pamoja kanisa wale watoto wenu wanashiriki. Inaitwa ni chemchemu ya uzima. Cyangwa se Yesu Kristo source de vie. Ama Yesu Kristo chemchemu ya uzima. Haleluya. Amen. Umunsi abakozi b'Imana cyangwa se abana b'Imana baturutse hano hantu. Ya siku watoto wa Mungu ama tushakuwa wametokea mahali hapa. Hari ku itariki ya 4 z'ukwa 9. Ilikuwa tarehe ya 4 ya mwezi wa 9. Mu 2022. 2022. Niwo munsi ishengero ryacu ryatanguye. Na ndio siku kanisa letu lilianza. La Ubelgiji. Yesu ashimwe cyane. Yesu sana. Wari umuteguro ukomeye cyane. Ilikuwa ni maandalizi makubwa sana. Ariko nuko twari tutabizi. Na hata kama tulikuwa hatujajua, Imana yo ntabwo byayitunguye. Mungu yeye hakushangaa. Yeye alifite umugambi mwiza. Alikuwa na mpango mwema. Kandi yari ifite no kuzaduhuza. Na alikuwa na jinsi gani akatugeza na passport yo kujamo mu Burundi. Ne anatupe ikongera ikatugeza hano mu Burundi. Atupe passport ya kuingia Burundi. N'iki ngiki cy'amasaha nk'aya ngaya. Atupe kujumbura sasa. Turavugira Imana imbere y'Imana. Tukiongea Mungu kanisa ry'Imana. Kanisa la Mungu mwema wa Kameli. Imana ishimwe cyane. Reka ntangire babwira mu mwarize neza. Acha nianze kuambia kwa mlilea vizuri. Amezi make cyane tumaranye n'abana bacu. Yes kidogo na maweza na watoto wenu. Nukuri n'abana bareze. Kiukweli watoto wamelelewa. Barafite indero. Wana adabu. Indero ishengero. Malezi ya kanisa. Barubaha. Wanaheshimu. Bakunda Imana. Wanapenda Mungu. Ibasiba masengesho. Hawakosi maombi. Ibasiba muri korali. Hawakosi kwenye kwaya. Uwitwa Janine ni mkuu wa korali. Anaitwa Janine ndiye kiongozi wa kwaya. Haleluya. Amen. Uwitwa Mama Go. Anaitwa Mama Go. Nawe anafiti ibikorwa by'icyarongoye. Naye ana kazi nyingi anazoongoza. Amasengesho. Maombi. Ababyeyi. Wa mama. Byose. Protocol. Kugira ngo mbabwire ukuntu abakozi kandi ko indero mwabaha na malezi mnawapea pia bakomeje kuyigumana wameendelea kuyasimamia na wagao na wapenda mu gihe cyatambutse kandi kano nkavuga yani muda uliopita acha niseme hiki kitu naratangaye cyane Janine ambwiye nishatazo sana Janine alipoeleza turagomba twirize ku masengesho y'iminsi 3 tunataka sasa tufunge maombi ya siku 3 kama korali yacu kwa ajili ya kwaya ya Burundi Nyamokamera. Nyamokamera. Abarinzi murabizi. Waimbaji mnajua. Yayabanywa masengesho. Alifunga maombi hayo. Yalishojeshe. Alifunga mafungo. Umurimo w'Imana kazi ya Mungu hapa Burundi. Umurimo w'Imana umurimo kazi ya Mungu ya Nyamokamera. Yaendelea kusonga mbele. Na abana bafite fierté umurimo w'Imana. Watoto wanakuwa na fierté ama wanasikia masengesho yao. Bahora bavuga ino shengero. Kila mara wanataja kanisa hili. Bibabwiye kugira ngo n'abandi muterwe ishaka. Yaani nawaambia umurimo w'Imana. Na wengine mpate Imana yashize hano hantu. Mungu ameweka. Ukiyasaba bali abana. Asingekuwa wale watoto. Sinari kuba hano hantu. Singekuwa mahali hapa. Imana nishimwe cyane. N'abakozi b'Imana bakomeye. Watumisha Mungu. Bitabira ibikorwa byose. Wanaitika kazi zote. Baje
baturuka hano mu Burundi walikuja kutoka hapa basanga ishengero ry'Abanyarwanda utakanisa ya Abanyarwanda bigeze babirebaho lakini hawakuangalia hayo baje barisanga walikuja wajisikia Mungu sana Imana rero bahumugisha bahumugisha cyane abashumba b'itorero sana wachungaji mbelea vizuri ushobora kuba fieri mnaweza kusikia furaha Imana imugisha korali Mungu abariki kwa amasengesho amasengera amasengesho kama vile alikuwa anaongoza maombi anaendelea na kuwabezo na ninyi sasa mpeo baraka basuhuze ameambia mufata amafoto yanyu ameambia wapige picha mwabibonye ko twafasha kwamba tumepata video yazagende nibabeje niende ni waonyeshe kule maana wanawapenda tena wanawakumbuka Imana ishimwe sana. Haleluya. Amen. Reka ntabwo naje ngeni. Acha mimi sikukuja mwenyewe. Mwamba bali anakiri mushitsi nawe. Utanisamehe na mimi nipokee mgeni. Ni toro nawe ugezemo bwa mbere. Yaani kanisa hili na yeye alikuwa kugira ubuntu bwo kugira mu iki gihugu. Lakini aliwahi kuwa na neema ya kukanyaga. Akaba yaranifuje no kuza kuvuga ubutumwa bwiza muri toro. Na kuna siku alipendelea kuja kuhubiri kanisa hili. Ariko bikarangira atahageze. Ya nyuma vikaisha hakupatika kufika. Umukozi w'Imana ukomeye. Ni mjakazi wa Mungu mkubwa. Umuvandimwe wanje muri Yesu Kristo. Anakuwa ni ndugu yangu ndani ya Kristo. Ariko kongera akaba n'umuvandimwe wanje tukana kuri mama na baba. Tena wa damu kwa mama na baba. Ni mkubwa wangu. Akaba umukozi w'Imana. Anakuwa na mshura Mungu mkubwa. Ni umuvuga butumwa. Ni mwinjilisti. Kwa diakoni. Yaani kiongozi wa diakoni ni mwimbaji. Vitu kama na hivyo vyote. Ni Mkristo. Reka rero twakira umukozi w'Imana. Pokea mjakazi wa Mungu. Nawe ntabwo yagenda adahumeka. Hawezi kuenda bila kupumua. Haleluya. Kuko nawe ntabwo yaza hano ngo agende hari ikintu asubiranye inyuma agombaga kubahereza. Na yeye hawezi kuja hapa narudi nyuma na kitu angepasha kutupea. Mu cyubahiro muhaye. Kwa heshima na mpea. Icyubahiro muhaye ndaza kukibasobanurira. Heshima na mpea atakuja kuwaeleza. Uko yambanjirije muri aka gakiza. Kwa sababu nitangulia katika. Nuko njyewe nakomeje nkagenda hejuru. Hata kama mimi niendelea nikafika. Bitewe n'ukuntu Imana yabishatse. Kutokana na jinsi Mungu amependa. Haza kuba wenda pastor visionnaire hamwe n'umutware wanjye. Ninakuwa mchungaji mwenye maono. Nawe yakomeje asenga. Yana yeye alikuwa akiendelea kuomba. Mbere y'uko menya iyo Mana. Kabla kujua Mungu. Yarampetse ntari namenye Imana. Amenibeba kabla sijamjua Mungu. Aranguza. Akanikumanisha. Nje ni Buraya nilipojua nikafika Ulaya kaendelea na kunibeba. Rero aracyakomeje. Na leo hadi leo kwa heshima yake na mimi nampokea. Imana iguhumurize. Mungu akubariki. Karibu sasa na leo kanisa na tuendelee. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Amen. Amen. Ishimwe. Bwana asifiwe. Jina langu ni Claudine Muhire. Majina yangu ni Claudine Muhire. Umubyeyi. Mimi ni mama. Abana benshi ndera usanzwe. Watoto wengi nalea kimaisha kawaida. Ariko abana ndio waturutse mu lakini watoto wangu ni wanne. Ndashima Imana ko ni muri mwaka mbere. Nashukuru Mungu isiwe niko katika kanisa la mwaka mbere. Shize tuza hano. Juzi tulipofika hapa Bujumbura. Baba tukiye kutuza kuvuga ubutumwa kwa kane. Tulipewa aliko la kuja kuhubiri hapa ilikuwa ni Alhamisi jioni. Biba ngombwa ko dusubira mu Rwanda. Yaani tukarudi Rwanda ariko kwa kabiri. Mardi. Naherukaga hano ejo mu kwa kane. Hapa sasa nilikuwa hapa chini mwezi wa 4. Sisi zamani sana. Ndashima Imana ko hari. Nashukuru Mungu nisikia nipo. Uko yavuze n'umuvandimwe wanjye. Amemsema ni ndugu wangu. Yaje mu Rwanda. Alikuja Rwanda. Arambwira ngo afite ivuga butumwa Bujumbura. Akaniambia nina injili Bujumbura. Ndamubwira ngo tuzajyana. Nikamwambia nitakufuata. Hari inshuti zanjye ziba hano ukanyosha. Na wandugu zangu wanaishi hapa Kanyosha. Ndabahamagaye nabwo ngo nzagaruka Bujumbura. Nikawaita nikamwambia nitarudi Bujumbura. None usanga bamutumye mu Kanyosha. Nikakutana pia amealikwa Kanyosha. Banongeye muhaye fishe mufti wanjye. Na nikamupa hiyo fishe ndugu yangu. Arambwira ngo apostle. Akanambia mtume Kefa. Agamubishitiye cyane. Eti ni ndugu wake sana. Nishimira ko Imana ihiriye urugendo rwacu bitatuvunnye. Yaani najivunia jinsi gani Mungu anabariki safari yetu bila kuchoka. Tubona ko ari umuteguro w'Imana. Tunaona kwamba hakika ni maandalizi ya Imana. Haleluya. Amen.
kuvugana hapa nawe usisikie kile Mungu atanena nasi kandi turabize ko ari ibintu tunaamini kwamba kuna kazi wakalazi kufanyika mahali hapa leo. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana Ishimwe cyane. Apewe sifa sana. Nanjye ndi hano kugira ngo numve ijambo ry'Imana. Mimi niko hapa usinisikie neno la Mungu. Ijambo ry'Imana litubwira neza. Na atabia vizuri kwamba ijambo ry'Imana ni inkota icyayi. Eti neno la Mungu ni upanga. Amuki abiri. Ni wangamo mbili. Kandi nukuri bishatse kuvuga ngo na ni kweli yanataka kusema hivi libasha guhinguranya uwaje kurivuga yanaweza sasa kutengeneza aisha na kuhinguranya uwaje kuyumva anatengeneza pia na aliyekuja kusikia twese tugahembuka sote pamoja tunapata kufanikiwa. Haleluya. Amen. Birashoboka ko nta gishasha wenda mwakumva uyu munsi yanawezekana hakuna kitu mnaweza kusikia kwa siku ariko niteguye kwakirana namwe ile gishasha tayari kupokea kitu Mungu ameniandalia mahali hapa kuko kuba yarabipanze mu gihe kingana gutyo maana kwa amepanga kwa muda wa kungana hivyo kandi ari umukozi w'umuhanga pia yeye mtendaji wa maajabu ntabwo iyo Mana yacu yibeshye huyo Mungu wetu hasemi uongo. Rero nkunda gukoresha abantu nazoea kutumia watu reka twisanzure hata sasa tujisikie huru. Dusome Matayo 16 Tusome kitabu cha Matayo 16 mstari wa 24 kuvumilie sasa wakati Mungu apewe sifa. Niyo mutwe w'amagambo wa hano hantu ndio kichwa cha neno hapa nifuje kuganiraho nawe. Nipenda tuzungumze pamoja nanyi imbaraga zituruka mu kwiyanga, nguvu inayotokea katika kujichukia. Musubiremo ngo imbaraga zituruka mu kwiyanga, mamlaka inatokea katika kujichukia. Amen. Imana ishimwe cyane. Matayo 16 umurongo wa 24 mstari wa 24 nisome. Acha tusome kwa jina la Yesu. Jambo tukiendani. Tusome jina la Yesu. Umutwe w'amagambo ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Bigunaka n'abantu Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kumurikira niyange yikorere umusaraba wiwe akurikire. Amen. Undi nabategure Yohana 10:17. Ngine andaye Yohana 10:17. Undi nawe Yohana 12:25. Mwingine Yohana 12:25. Undi nawe Yohana 12:26. Ngine Yohana 10:26. Ngira ngo turaba turangije gusoma. Tunaweza kusoma. Hanyuma nituze kurangara. Kisha tusisubiri. Tuombe Biblia zetu. Yaani tufunge Biblia zetu baadaye. Kile Mungu amependa tujue kwa siku ya leo. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa sana. Yohana 10:17. Yohana 10:17 tusome kwa jina la Yesu. Haleluya. Havuga ngo igituma data ankunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze usubire kubuhabwa kubwakira. Amen. Amen. Yohana 12:25. Yohana 12:25 tusome. Abavuga ngo 25 havuga hati ukunda ubugingo bwiwe azubura ariko uwanga ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira. Amen. Yohana 12:26 ni munsi yaho. Yohana 12:26 chini pale abago nihagira umorera nahurikire kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba nihagira umorera data azoba icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Nimushobore kwicara. Nazo paketi. Imana ibamugisha. Mungu apewe sifa. Amagambo y'Imana y'umunsi. Mana Mungu kwa siku ya leo. Yateguye kugira ngo baganirize. Ameandaa kusudi nizungumze nanyi. Ari mu buryo butatu. Yapo aina tatu. Ikintu cha mbere. Cha kwanza, niba ushaka gukurikira Yesu. Kama unahitaji kumfuata Yesu. Ngo ni wiyange. Utiache wewe. Ngo ni wiyange. Wewe utiache. Kwiyanga bivuga iki? Kujichukia na maisha nini? Kwiyanga ntabwo ari ukuvuga ngo mu gihe abandi bakunze ubuzima bwabo bakajya kwiyamiza hanze wowe wenda ubyange cyangwa se wisuzugure wange gukarama. Oya, sio kusema kwamba wakati wengine wamejiandaa kwenda kujifurahisha huko nje wewe eti wache kunawa. Sio hiyo. Oya, hapana. Ahubwo kwiyanga Yesu ashatse kuvuga yaani kujitoa ama kujichukia wewe. Yesu kusema ipenda kusema uburyo yari marasobanura inzira y'umusaraba. Alikuwa kitafsiri njia ya msalaba.
jinsi gani alikuwa akielezwa jinsi gani Mkristo anaweza kupitia njia fulani apashe kufika kwenye Kristo yupo, yagombaga kugira ngo yiyange. Alitaka kwanza aanze kujichukia yeye mwenyewe. Mu yandi magambo, kwa maneno mengine, agomba kurekura ikintu cyo kwikunda. Inabidi aachilie ile kwishyira hagati y'ibintu byose, kujiweka katikati ya vitu vyote, cyangwa se kwigira kamara, ama kujiweka kuwa yeye ndiye anafaa, kumva yuko abuze hari ikintu cyaba gicitse nk'igikuba aho yarari, kusikia sasa kwamba yeye akikosekana hakuna kitakachofanyika kwenye alikuwepo. Kuko Imana yacu ifite ibihumbi 7 yisigarije bitigeze bitukamira Bayali nk'uko aribyo umukozi wayo Eliya. Maana Mungu wetu ana masalio 7,000 wasiyewahi hata siku moja kusujudia Bayali. Haleluya. Imana yacu nta na rimwe igishirirwa. Mungu wetu hakuna siku yoyote anaweza shindwa. Mu mugambi wayo, kwa mpango wake, kandi umugambi wayo mwiza, mpango wake mzuri, ikora ku buryo isigarana umuntu muri karitiye niyi kugira ngo ibashe kwihesha icyubahiro. Anatumika hata nabaki na mtu fulani kwa kila mta ili aweze kujiheshimisha. Rero ntabwo turi abakamara kugira ngo twishyire hejuru cyangwa se tube hagati y'ibintu byose twibwire yuko tutabayeho ahandi Imana yananirwa guhimbaza. Sisi hatuko maajabu tuseme kwamba tuko katikati ya vitu vyote ili tuweze kusema kwamba bila sisi hakuna kitakachofanyika ili Mungu aweze pewa sifa. Mu yandi magambo, Kwa maana mengine, Yesu Kristo yagira ngo abigishe guca bugufi. alitaka kufunza kunyenyekea. Yagira ngo abigishe ko kugira ngo uce bugufi Alitaka kufunza kusudi upate kunyenyekea, ugomba gutekereza ko mugenzi wawe akuruta, inabidi uwaze kwamba mwenzako ndiye mkubwa kwako, ko hari ikintu afite kirenze icyo ufite, maana kuna kile anacho zaidi ya kile cha kwako, kuko ari we wese yakwigisha, kwamba yeyote anaweza kukufunza, kuko ari we wese wamukura isomo, kwamba yeyote unaweza kupata mafunzo kwake. pe importe yuko atize cyangwa yize, Haijalishi kama alisoma wala hakusoma, cyangwa se akaba umukene cyangwa akaba umutunzi, ama maskini wala tajiri, akaba ukomeye cyangwa se akaba atanazi, awe mtu anayejulikana akaba atuye muri karitiye z'akajagari, ama hajulikana cyangwa se akaba atuye muri biriya bihugu dutuyemo. kwenye mita inayozalika ama ya fujo ama mwaile maichi, Uwo ari we wese afite isomo ryo kuguha. yeyote ana mafunzo anaweza Uwo kupenda. ari we wese yakwigisha ikintu utazi. Kila mtu anaweza kufunza kile usichokijua. Yesu nashimye Bwana cyane. asifiwe sana. Kwiyanga ni ukurekura ikintu cya egoism, Kujichukia ni kuacha ile ya kujipenda wewe, bizanamo na cya kintu cy'urukundo, yaani yanaleta kile kitu kinachopendwa. ugahora utekerereza icyiza mugenzi wawe. Unakuwa mwenye kuwasema mema mwenzako. Urukundo niyo identite y'Imana, Ndio anawane ya Mungu. ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Asiyependana hajui Mungu, maana Mungu ni upendo. Urukundo nirwo rugaragaza ko turi abigishwa ba Yesu. Upendo ndio unahakikisha kwamba sisi ni wanafunzi wa Kristo. Ntidushobora gutemanya cyangwa se kugaragaza Imana twamenye tudakundana, tudafite urukundo bamwe ku bandi. Hatuwezi kushuhudia ama kuonesha upendo tumepata bila kuonesha upendo kwa wenzetu. Ntidushobora gukundana tucyumva yuko ari cyo turusha uwundi. Hatuwezi kupendana wakati tunahisi kwamba fulani tunamzidi kitu fulani. Ntidushobora gukundana tukibwira yuko hari ukundi kuntu tumeze kuruta uriya mugenzi wacu. Hatuwezi kupendana
ngo Yesu igituma Isa mukunda eti Yesu jinsi gani baba yuko atanga ubugingo ni kwa sababu alitoa uzima wake ngo kandi bakabutangira kugira ngo yongere agaci na pia aliutoa kusudi arudi kandi ngo nta umuhata kubutanga na hakuna msukumia kuitoa wamutanga ku bushake alitoa kwa hiari yake. mu yandi magambo Kwa maneno mengine ibikorwa byo kwiyanga kazi za kujichukia ibikorwa byo kwishira inyuma matendo ya kujisogeza ibikorwa byo kwicisha bugufi matendo ya kunyenyekea ibikorwa byo kwiyefasa tukakura mu nzira tukareka abandi bagatambuka wanapita mbele bituma twakira cya cyubahiro Imana tubikiye yanakuwa sababu ya kupokea tukarushaho gutera intambwe na tukavanza tunazidi kupiga tukagera aho twashakaga kugera. Yesu Kristo ngo atanga ubugingo bwe Yesu Kristo akatoa uzima ngo ariko ntabutanga nk'aho hari ubimuhasa hautoi kama vile ngo kandi ngo kugira ngo abashe gusubirana kusudi aweze kuirudiana. hari ibanga ryo kwiyegurira Imana Siri ya kujitolea Mungu, hari ibanga ryo kwirekurira Imana siri ya kujiachilia Mungu. nta yindi password yo gutera imbere. Hakuna ingine moja pasi ya kusonga mbele. Haleluya. Ushaka ubwiza n'icyubahiro Ukitaka heshima na utukufu, nta yindi password yo kugera kuhavanza kugaragara gufatika ya kufika kwa kuendelea inayoshikika usibye kwicisha bugufi isipokuwa ni kunyenyekea tu, kureka Imana ikabanza kuacha Mungu yeye ndiye atangulie, tukemera na mugenzi wacu na sisi tunakubali mwenzetu, tugakundana tunapendana, kandi tukemerera Imana igakora icyo yashatse gukora mu gihe tunatikia cyayo Mungu atende mapenzi yake katika muda wake, tukitanga na tunajitoa. Ndugu zangu, tukemera tukitanga tunakubali kujitoa ntidukinishe amasezerano y'Imana bila kuchezea ahadi za Mungu. tukemerera Imana Tunaitikia Mungu ikatugezaho igomba yeye itugeze mwenyewe atafikisha kwenye napeli, kuko umugambi wayo maana n'umugambi mpango wake yeye ni kandi mwema ikigambiriye na kutugezaho makusudi yake ya kutufikishia ni byiza. ni mema tu maishani. Yesu nashimye cyane. Anaweza sana. Ikintu cya kabiri nashaka kuvuga Cha pili nataka kueleza ni ukwikorera umusaraba wawe. ni kubeba msalaba wako. Ni gute twakwikorera umusaraba wawe? Namna gani tunaweza kubeba msalaba wetu? Ni igiki kikugoye mu buzima Ni bwawe? kipi kinachokutatiza maishani mwako? Ni igiki wumva kiguhangayikisha? Ni kipi unasikia kinakosa Ni uwuhe mutwaro ufite Vipi hitaji unalo ukuremereye ubugingo bwawe inayolemea maisha yako? kuva na kera Kutoka cyangwa se kuva igihe gitoya baada ama toka ukaba wumva uwo mutwaro ugeze nk'aho ukuremereye ukurambiye, unasikia hitaji hilo ni kama vile na uzito fulani na kuchosha. ariko Yesu Kristo araduha password Ila Yesu Kristo anatupea password kwa ngo siku ya leo. ikorere umusaraba wawe. Beba msalaba wako. Mu yandi magambo ikorere izo ngorane zawe. Kwa maneno mengine beba hizo shida zako. Ntabwo abikorera kugira ngo tugere imbere twikubite hasi. Hayatupei kusudi tufike mbele tuanguke chini. Oya. Hapana. Abikorera kubera ko iruhande rw'umusaraba hari ibisubizo by'icyo kibazo ufite. Anafanya sababu pembeni ya msalaba. Kandi kurushaho wegera umusaraba Kuna tipu ya shida unalo. niko umutwaro wawe ukorohera. Akisi unasogea msalaba ndivyo hitaji lako litafanya pesi. Duhanga amaso umusaraba Sisi navyo tazama msalaba. niko turushaho kugenda twumva umutwaro wacu woroha. Unasikia hitaji yetu inakuwa nyepesi. Yesu akawutwikorera. Yesu anatubebea hitaji hilo. Yesu nashimye cyane. Bwana asifiwe sana. Twagera ku musaraba Ukifika msalabani, umutwaro ukikubita hasi. hitaji inaanguka chini. Igituma tucyumva twikoreye ibibazo Sasa nisio kwamba tunabeba matatizo, nuko turi kure ni y'umusaraba, kwa sababu tuko mbali ya msalaba. ariko iyo ugeze ku musaraba Ila unapofika msalabani, umutwaro wawe ugwa hasi. hitaji lako inaanguka chini. Yesu nashimye Bwana cyane. asifiwe sana. Nta kindi kintu cyo gukora Hakuna kingine naweza fanya. bene data, nta yindi formule magique, Ndugu zangu, hakuna ingine formula ya kimungu. nta kindi cyo gushakisha. Hakuna ingine ya kutafutisha. Njya mbwira abantu tugendana Naambia watu tunatenda pamoja. ni gukorera Imana Tumikia Mungu ni nka assurance. ni kama vile assurance.
Mwari muzi ko unajua sasa kwamba uko twicara dutegereje yuko Yesu adukorera ikintu, sisi tunakaa tukisubiri Yesu atendee kitu fulani, ariko nawe yicara ategereje yuko nawe uhaguruka ugatangira. Na ndivyo Yesu anakaa akisubiria na wewe usimame uanze. Nta na rimwe, hakuna hata mara moja Imana izakubanziriza. Mungu atakutangulia. Buri gihe Imana ishaka gutera intambwe. Kila nyakati Mungu anakuhitaji upige hatua moja. Nta na rimwe gusaba ngufate nyinshi. Hakuna hata mara moja acha kwaye uzi yuko biba bigoye. Eti piga hatua nyingi sana jani visito. Ariko ibikorera iki? Ila anafanyia nini? Kugira ngo kwigishe kwizera. Kusudi akufunze imani. Ngo nibishoboka yuko itawesekane kwamba utizera yanezeza asiamini amfurahishi Mungu. Mu rwego rwo kugira ngo imezirwe kwizera kwawe, katika hali ya kupima imani yako, ikutegeka gufunga amaso ugakandagira ikirenge mu mazi. Ufunge macho ukanyage ndani ya maji, amazi agahita acikamo na maji ajipasue, ugahita ubona umuhanda urambuye, na unaona barabara nzuri, ugahita utambuka humuzi, na unatembelea pakavu, ariko utarakandagira ikirenge mu mazi, na kabla hujakanyaga katika maji, amazi araguma gutegereza, maji yatabaki akikusubiria. Nima ndabwira umuntu hano, niko namwambia mtu hapa, nituhagarike gutegereza. tuache kusubiri. Uko utegereje niko Imana igutegereje. Sasa unavyosubiri ndivyo Mungu anakusubiri na yeye. Uko utegereje niko Imana igutegereje kutangira. Ndio Mungu anakusubiria wewe uanze. Hano mwagiriwe ubuntu bene data. Hapa mlijaliwa neema wa Mungu. Nahoze mbona ukuntu umuntu wese yisanzuye. Nimeangalia jinsi gani kila mtu Sasa amatorero hariya, sisi makanisa yetu ya kule, apotre cyangwa se bishop cyangwa pastor, mtume bishop au mchungaji ni uvuga karindarangi. yeye anaongea hadi mwisho. Abandi bamurusha kuvuga neza, bamutwara abantu. Wengine sasa msiti kuongea vizuri au kuongea watu haviwezekani. Abantu barabuze watu. Wote walikosekana kwetu. Imana itugirire neza. Mungu atujalie mema. Umupasiteri uhagarara hano imbere, Mchungaji asimama hapa mbele akarinda ageza saa sita agihagaze, hadi saa 6 akisimama hapa, kugira ngo babone ko ari we nyirabyo. kusudi waone kwamba yeye ndiye mwenye navyo. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko natangaye ukuntu apotre Yaani nimeshangazwa na jinsi gani mtume kuva twahagera yagumye yicaye hariya, tangu tumefika hapa bebaka na ahagurutsa imbere gusa yakira abashyitsi. sasa nipokea wageni. Mu yandi
ijambo. Nimeona mnapokea. Ntabwo yibesheje Liane. Yaani hamjidanganya Ambia kabisa. ko muri itorero ridasanzwe. Aliposema kwamba ni Imana ishimwe cyane. Unapewa sifa sana. Ntabwo nagombaga kuba naje. Sijaweza kuwa Sinjyanaragera mu Burundi. Sijikuwa sijafika Burundi. Nta n'umuvandimwe mafishe. Hata ndugu yangu hapa. Ariko yarambwiye ngo Lakini aliniambia. ati itorero ryanjye. Eti kanisa langu. Ati ababyeyi banjye. Wazazi wangu. Ati ni byiza gusubirayo. Ni vyema uparudi. Ati ukatugirayo. Yaani uende nafasi yetu. Twese abahungisha. Wale sawa.